אנחנו חקלאים יהודים, שמיים זוכרים, תטו את המים ותראו איך הם יחזרו לאותו מקום. Sebanyak 100.000 warga Tel Aviv melakukan aksi unjuk rasa dan menggeruduk kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 23 Maret. Massa mendesak agar Netanyahu menghentikan agresi yang dilakukan IDF di jalur Gaza. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 25 Maret 2025, demo itu terjadi di kantor Netanyahu yang berada di Yerusalem Barat. Dilaporkan seratusan ribu warga Israel berbaris, mulai dari kediaman resmi Netanyahu hingga kantor pemerintahannya. Jumlah peserta aksi unjuk rasa semakin meningkat usai Netanyahu memecat Kepala Badan Intelijen Shin Bet Roner Bar dan Jaksa Agung Gali Baharaf Miara. Warga menilai keputusan Netanyahu tersebut hanya demi mempertahankan kekuasaannya saja. Demo itu turut dihadiri tokoh-tokoh partai oposisi seperti Yair Lapid dan Yair Golan. Bersama warga mereka menentang kediktatoran Netanyahu yang mendapat sambutan riuh dari massa. Diketahui Netanyahu memberhentikan Kepala Shin Bet sebelumnya pada Jumat 21 Maret. Ini menjadi sejarah bagi Israel, pasalnya baru pertama kali pemerintah memecat Kepala Badan Keamanan. אנחנו חקלאים יהודים, שמיים זוכרים, תטו את המים ותראו איך הם יחזרו לאותו מקום. Demikian informasi terkini, Syederalon. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.